Živimo u neverovatnom vremenu gdje je Biblija, Božja reč, jedna od najdostupnijih knjiga na planeti. Bilo na polici za knjige u vašem domu ili u aplikaciji na vašem telefonu, većina nas ima Bibliju na dohvat ruke. Ali to ne znači da je uvek lako razumeti. Biblijske istine su jednostavne, ali to ne znači da još uvek nemamo pitanja. Dobra vest je da Bog ima odgovore. Pridružite nam se u ovoj epizodi Sutrašnji svet za još jedan deo vaših pitanja, odgovori Biblije, dok se bavimo 3 uobičajena i izazovna pitanja i odgovaramo na njih direktno sa stranica vaše Biblije. Pozdrav, dobrodošli u Sutrašnji svet, gdje vam pomažemo da shvatite svoj svet kroz stranice Biblije. Znate, Biblija nije samo knjiga, to je nadahnuta reč Božja. Noć pre nego što je razapet, Isus Hristos, Sin Božiji, rekao je svom Ocu u molitvi, tvoja reč je istina. Međutim, to ne znači da je uvek lako razumeti. A kada razmislite o tome, zašto bi Biblija uvek bila laka za razumevanje? Njegove reči imaju za cilj da nam prenesu Božiji. I kao što nam naš tvorac kaže u Isaiji u 8. stihu, moje misli nisu vaše misli, niti su vaši putevi moji putevi. Ipak, Biblija se može razumeti uz Božju pomoć i malo truda. A razumevanje Božje reči je vredno tog truda. Ali danas ćemo se usredsrediti na 3 konkretna biblijska pitanja. I u svakom slučaju, ne samo da objasnite biblijski odgovor, već i istaknite šira načela koja možete koristiti u budućnosti da biste sami odgovarali na biblijska pitanja. Naša 3 današnja pitanja su: gde je Kain dobio svoju ženu? Koje su prave 10 zapovesti? A da li su Enoh i Ilija na nebu? Pa hajde da počnemo. Naše prvo pitanje je omiljeno ateistima koji žele da diskredituju Bibliju, ali i legitimno pitanje koje ponekad postavljaju iskreni ljudi koji jednostavno pokušavaju da razumeju. Prva i druga poglavlja Postanja jasno govore da su prva ljudska bića koju je Bog stvorio bili Adam i Eva. A 4. poglavlje Postanja govori o njihovim sinovima Kainu i Avelju. Sada je Adam poznao Evu, svoju ženu, koja je zatrudnjela i rodila Kaina i rekla: stekao sam čoveka od Gospoda. Zatim je ponovo rodila, ovog puta njegovog brata Avelja. Dakle, Avelj je bio čuvar ovaca, ali je Kain bio obrađivač zemlje. Možda znate priču o Kainu i Avelju. Oba brata su prinosila Bogu, ali Kainova ponuda nije bila tako vredna kao Aveljeva. Umjesto da traži učenje i usavršavanje, Kain se ispunio besom i na kraju je ubio svog brata Avelja. Ubistvo je počelo rano za ljudsku rasu. Nakon što je Bog prokleo Kaina zbog njegovog greha, čitamo u Postanku 4. poglavlje, 16. i 17. stih, onda je Kain izašao iz prisustva Gospodnjeg i nastanio se u zemlji Nod na istoku Edena. I Kain pozna ženu svoju i ona zatrudnje i rodi Enoha. I ovo nas dovodi do našeg prvog pitanja. Mnogi se pitaju gde je Kain dobio svoju ženu. Na kraju krajeva, Adam i Eva su bili prvi ljudi, a jedino 2 dece koja se ovdje pominju su Kain i Avelj, 2 dečaka, od kojih je jedan mrtav. Koga se onda Kain na kraju oženio? Sigurno ne žirafu ili hrast. Ljudi žene ljude. I ko je bio tu da se Kain oženi? Da bismo odgovorili na ovo pitanje, treba da razmotrimo prvo načelo koje će važiti za odgovaranje na biblijska pitanja. Ispitajte kontekst oko stiha ili odlomka. Dakle, hajde da ispitamo dodatne stihove u blizini ove priče, u Postanku 4, da vidimo da li možemo da dobijemo više detalja. I zaista možemo odmah pored vrata u Postanku 5. poglavlju. Počevši od 1. stiha od 5. postanja, čitamo: ovo je knjiga Adamovog rodoslova. U dan kada je Bog stvorio čoveka, stvorio ga je po podobiju Božijem. Stvorio ih je muško i žensko i blagoslovio ih i nazvao ih ljudskim rodom u dan kada su stvoreni. I požive Adam 130 godina i rodi sina po liku svome i dade mu ime Set. Nakon što je rodio Seta, Adamovi dani su bili 800 godina i on je imao sinove i kćeri. Zapazite sada da je Adam živeo još 800 godina i nastavio da začeće sinove i kćeri. Da, Adamova i Evina porodica nisu se sastojala samo od Kaina, Avelja i Seta. Umjesto toga, kada im je Bog zapovedio u Postanju 1.28 da se rađaju i množe, oni su uradili upravo to. I koliko dugo?
Zapazite da Postanje 5.5 kaže da su svi dani koje je Adam živeo bili 930 godina. To je dug život. S obzirom da su događaji iz Postanja 1, 2 i 3 bili pre oko 6000 godina, Adam je živeo skoro 1/6 tog vremena. A to je dovoljno vremena za mnogo dece. Dakle, odgovor na pitanje gde je Kain našao svoju ženu je jasan. Kain se oženio jednom od svojih sestara. Danas naravno niko ne bi trebalo da se oženi njegovom sestrom, ali zapamtite, govorimo o samom početku čovečanstva. Bog je direktno stvorio Adama i Evu, lično osmislivši svaku osobinu njihovih tela i biologije. Genetski problemi koji danas muče decu bliske porodice ne bi bili problem u početku. I dok Bog kasnije zabranjuje takve odnose u svom zakonu, kao što se vidi na primjer u Levitskom zakonu 18:9 stih, to jednostavno nije bilo potrebno na početku. U stvari, posle Adama i Eve, ali pre zakona Levitskog, patrijarh Avram je bio oženjen svojom polusestrom. Poenta je u tome da nema potrebe da uopšte imate poteškoća u razumevanju biblijske izjave. Da, Kain je imao ženu i ta žena je bila njegova sestra, još jedan potomak Adama i Eve. Jednostavno čitanje malo više konteksta oko pasusa odmah razjašnjava pitanje. Naše sljedeće pitanje ne samo da su neki koristili u pokušajima da diskredituju Bibliju, već je bilo i izvor zabune u različitim denominacijama koje tvrde da su hrišćanske. To bi se moglo nazvati slučajem borbenih zapovesti. Ako ste dugogodišnji gledalac sutrašnjeg sveta, čuli ste nas kako učimo o vitalnoj važnosti 10 zapovesti više puta u programu. Isus Hrist je voleo zapovesti i hrišćanima je svuda zapoveđeno da žive po njima. Ipak, šta su samo 10 zapovesti? Pa, odgovor koji ćete dobiti će varirati u zavisnosti od toga koga pitate. Različite grupe različito analiziraju spisak 10 zapovesti datih u 20. knjizi Izlaska i 5. knjizi Ponovljenih zakona. Evo dva glavna pristupa. Na primjer, mnogi bi dali sljedeću sažetu listu 10 zapovesti. Nemoj imati drugih bogova. Ne pravi sebi idola. Ne uzimajte uzalud Božje ime. Sećaj se dan sabata i posvećuj ga. Poštuj oca i majku svoju. Ne ubij. Ne čini preljube. Ne kradi. Ne svedoči lažno. I ne poželi. Ipak, ako pitate rimokatolika, možda ćete dobiti ovu listu sažetih zapovesti. Nemoj imati drugih bogova. Ne uzimajte uzalud Božje ime. Pamtite subotni dan i svetkujte ga. Poštuj oca i majku svoju. Nemoj ubijati. Ne čini preljube. Nemoj krasti. Ne svedoči lažno. Ne poželi ženu bližnjeg svoga. I ne žudi za dobrima bližnjeg. Sigurno ćete primijetiti da te dve liste nisu iste. Prva ima zapovest protiv upotrebe idola, druga zapovest. Ali ta zapovest se uopšte ne pojavljuje na drugom spisku, rimokatoličkom. A u prvom spisku posljednja zapovest je protiv žudnje. Ali u drugom spisku, rimokatoličkom, ta zapovest je podeljena na dve zapovesti. Da ne žudiš za ženom bližnjeg i ne žudiš za bližnjom robom. Dakle, to nas dovodi do današnjeg drugog biblijskog pitanja, koje su 10 pravih zapovesti. Znamo da ih ima 10, jer tako sama Biblija kaže. Ovo vidimo u Izlasku 34, 28, Ponovljenim zakonima 4, 13 i Ponovljenim zakonima 10, 4. Ali kojih je 10? Da biste pronašli odgovor, možete pogledati 5. knjigu Ponovljenih zakona, koja navodi svih 10 zapovesti. Tamo vidimo posljednji odlomak naveden na ovaj način u 21. stihu. Ne poželi ženu bližnjeg svoga i ne poželi kuću bližnjeg svoga. Njegovu njivu, njegovu slugu, njegovu sluškinju, njegov vol, njegov magarac ili bilo šta što je komšija tvoga. Ali treba, ne poželi ženu bližnjeg svoga, da bude razbijena kao posebna zapovest od nemoj poželeti kuću bližnjeg svoga, njegovu njivu i tako dalje. Numeraciju stihova su kasnije dodali naučnici, tako da to ne pomaže. Gledajući stih, čini se da nema načina da se kaže. Dakle, odgovor na pitanje koje su 10 pravih zapovesti? Pa, zavisi koga pitaš. Gluposti, jer istinu ne određuju rimokatolički sabori ili luteranski sinodi ili evangelističke konferencije. Istina je određena rečju Božijom. A kada je reč o njegovim zapovestima, on daje jasan odgovor. Da bismo otkrili, samo treba da koristimo još jedan koristan princip za razumevanje Biblije.
Ispitajte druge stihove koji pokrivaju istu temu. Isus Hrist je rekao u Jovanu 10:35 da se Sveto pismo ne može prekršiti, što znači da Božja reč nije u suprotnosti sa sobom. Dakle, ako dva odlomka Biblije govore o istoj temi uključujući 10 zapovesti, oba moraju biti istinita. U ovom slučaju trebalo bi da se zapitamo da li postoji još neki odlomak koji također navodi 10 zapovesti osim ponovljenih zakona 5. I da, postoji. 10 zapovesti su također navedene u Izlasku 20. poglavlje. U stvari, to poglavlje dolazi pre ponovljenih zakona 5 i to je poglavlje na koje bi se većina prvo obratila da bi pročitala 10 zapovesti u Bibliji. Tamo možemo pročitati kraj zapovesti u 17. stihu. Ne poželi kuće bližnjeg svoga, ne poželi ženu bližnjega svoga, ni slugu njegovog, ni sluškinju njegovu, ni vola njegovog, ni magarca, ni bilo čega što je bližnjega tvoga. Primetite jednu veoma važnu razliku u odnosu na način na koji je Mojsije formulisao kraj u 5. knjizi ponovljenih zakona. Kada je Bog izgovorio ove reči u Izlasku 20. deo o tome da ne poželiš ženu bližnjeg, stavljen je unutar ostatka posle dela o kući bližnjeg. Dakle, kada je Bog izgovorio 10 zapovesti u Izlasku 20, da li ih je slučajno pomešao? Da li je počeo tako što je otišao od 8. zapovesti i preskočio 9. da bi dao deo 10. zapovesti, ne poželi kuće bližnjeg, pa skoči nazad na 9. zapovest, ne poželi ženu bližnjeg, samo da opet skoči napred da završi 10. To je smešno. Ako neko razume 10 zapovesti, to je onaj božanski koji ih je izgovorio naglas na gori Sinaj. I ova dva odlomka, Izlazak 20. i ponovljeni zakon 5. ne mogu oba biti tačna ako se zapovest protiv žudnje podeli na dva dela, poželi ženu svog bližnjeg, a zatim poželi sve ostalo. Oni rade samo ako postoji samo jedna zapovest, 10. protiv žudnje za bilo čim što pripada bližnjem. Dakle, kojih 10 zapovesti je pravih 10 zapovesti? Ona koja uključuje eksplicitnu drugu zapovest protiv pravljenja i obožavanja idola i koja ima jednu jedinstvenu 10. zapovest protiv žudnje. I ne morate mi verovati na reč. Uzmite apostola Pavla koji je sam sažeo jednu 10. zapovest kao jednostavno ne poželi. Dakle, ako se pitate ko je tačno shvatio 10 zapovesti, vaš lokalni sveštenik ili tvorac univerzuma koji ih je zagrmio svom narodu na planini Sinaj, ja bih ostao pri vašem tvorcu. Naše treće pitanje uključuje dve poznate ličnosti iz Biblije, Enoha i proroka Iliju. U slučaju Enoha, 5. knjiga Postanja nam daje zanimljivu priču o ovom drevnom patrijarhu. Među mnogima koji su grešili i živeli nepravedno, čitamo o njemu koji počinje u 21. stihu. Enoh je živeo 65 godina i rodio mu se Metusalah. Nakon što je rodio Metuzalema, Enoh je hodao s Bogom 300 godina i imao sinove i kćeri. Tako su svi Enohovi dani bili 365 godina i Enoh je hodio s Bogom i nije bio, jer ga je Bog uzeo. Fraze koje on nije bio i Bog ga je uzeo navele su mnoge da veruju da je Enoh uklonjen sa zemlje i uzet na nebo. U stvari, kada sam bio dete, imao sam popularnu dečju Bibliju koja je govorila svoju verziju priče o Enohu i nosila je naslov Čovek koji je ušao u raj. Ovo shvatanje je u očima mnogih potkrepljeno činjenicom da se u odlomku ne pominje izričito njegova smrt. A apostol Pavle je u poslanici Jevrejima rekao da je Enoh odveden tako da nije video smrt. Poput Enoha, mnogi misle da je još jedna biblijska figura na nebu, prorok Ilija. U 2. poglavlju 2. knjige o kraljevima čitamo kako je došlo vreme da se plašt proročkog vođstva prenese sa Ilije na njegovog štićenika Jeliseja. Onda se dogodilo dok su oni nastavili dalje i razgovarali da se odjednom pojaviše ognjena kola sa ognjenim konjima i razdvoje njih dvojicu i Ilija se uz vihor uznese na nebo. Deo izazova u ovim odlomcima je to što je jezik dvosmislen i otvoren za tumačenje. Nigde u priči o Enohu se ne kaže gde je odveden i ništa eksplicitno i jasno ne kaže da nije umro. A u slučaju Ilije, Biblija govori o 3 neba, vazduhu iznad nas gde ptice lete i oblaci se kreću i prostoru iznad onog u kome sijaju zvezde i onda o onome što Pavle naziva 3. nebom u kome Bog prebiva. Kad god se nebo pominje na stranicama vaše Biblije,
Od vitalnog je značaja da imate na umu ove tri različite mogućnosti i iz konteksta odredite koja se odnosi na ovaj odlomak. Šta se ovdje odnosi na Ilijinu vožnju kočijom nije odmah jasno. Sve nas ovo dovodi do zajedničkog pitanja da li su Enoh i Ilija na nebu. To jest, da li Enoh i Ilija još uvijek žive na nebu u prisustvu Boga i anđela. Detalji o tome šta se desilo sa Enohom i Ilijom nakon njihovog nestanka su veća tema nego za koju imamo vremena. Ali sam odgovor na pitanje je zapravo veoma lak i uključuje treći osnovni princip koji je od velike pomoći svakome ko pokušava da razume Bibliju. Koristite obične stihove da biste objasnili one koji su dvosmisleniji. U ovom slučaju priče o Enohu i Iliji imaju nejasnoće koje treba da rešimo. Ipak postoje vrlo jednostavni odlomci koje je mnogo lakše razumeti. I ovi odlomci nam ne ostavljaju sumnju u to da li su Enoh i Ilija živi na nebu ili ne. Pogledajmo onaj koji je izgovorio niko drugi do sam Sin Božiji, Isus Hrist. Govoreći fariseju po imenu Nikodim, koji je i sam možda verovao da su Enoh i Ilija na nebu, Isus je vrlo jasno rekao u Jovanu 3. u 13. stihu: Niko nikada nije uzašao na nebo, osim Sina čovečijeg koji je sišao sa neba. Evo ga iz Isusovih sopstvenih usta. Niko se nije popeo na nebo. Isus Hristos, Sin čovečiji i Sin Božiji, jedini je čovek koji je prošao i nebo i zemlju. Nije rekao niko osim dvoje ili niko osim Enoha i Ilije, rekao je niko. I to ne ostavlja mesta za naša dva starozavetna prijatelja. U stvari, možemo ići dalje. Ranije smo spomenuli da se Enoh pominje u Jevrejima. Taj odlomak, Jevrejima 11, neki nazivaju poglavljem o herojima vere, a Enoh se pominje u 5. stihu. Ali kasnije u 13. stihu nam je vrlo jasno rečeno šta se dogodilo svim ovim herojima vere. Svi su oni umrli u veri, ne primivši obećanja. Sve ovo bi uključivalo Enoha 8 stihova ranije. U stvari, naravno, Enoh i Ilija su umrli. Rimljanima 3:23 obećava nam da su svi zgrešili i lišeni slave Božije. A Rimljanima 6:23 govori nam da je plata za greh smrt. Moglo bi se reći više, ali bez obzira na to o kojoj priči bismo mogli da spekulišemo u vezi sa Enokom i Ilijom, ovi prosti stihovi nas ograničavaju na ono što mora biti istina. Da su Enoh i Ilija sada mrtvi, čekaju svoju nagradu i da nisu na nebu. Tvrditi suprotno značilo bi neslaganje sa izjavom samog Isusa Hrista. U ovom slučaju, jasni biblijski stihovi dodaju jasnoću onima koji su skloniji pogrešnom tumačenju i nerazumevanju. Što se tiče toga gde je Kain mogao da dobije svoju ženu, vidjeli smo da su Adam i Eva imali mnogo dece, uključujući i ćerke, lako dajući ženu za Kaina. Što se tiče zbirke pravih 10 zapovesti, vidjeli smo da preskakanje druge zapovesti o idolima i razdvajanje 10. zapovesti o žudnji u dve različite zapovesti krši reč Božiju. A što se tiče Enoha i Ilije, utvrdili smo da ne. Oni nisu na nebu, verujući Isusu Hristu, kada kaže da je on jedini čovek koji je kročio i nebo i zemlju u ovo vreme. Ali više od jednostavnog odgovora na 3 pitanja, mi smo također ilustrovali 3 čvrsta principa koja možete koristiti u sopstvenom proučavanju Biblije. Ispitajte kontekst oko stiha ili odlomka. Ispitajte druge stihove koji pokrivaju istu temu. I koristite obične stihove da biste objasnili one koji su dvosmisleniji. A proučavanje vaše Biblije je vredno vremena koje uložite. Kao što je apostol Petar rekao Isusu Hristu nakon što je njegov učitelj upravo preneo izazovnu poruku koju je bilo teško razumeti. Gospode, kome da idemo? Ti imaš reči večnog života. A nadahnute reči Biblije su upravo to, reči večnog života. Vaš trud da ih razumete bit će nagrađen izvan vaših najluđih snova. Hvala na gledanju. Ako ste zainteresovani za prve 4 lekcije našeg besplatnog kursa za proučavanje Biblije od 24 časa, nadam se da ćete otići na tvtv.org/study i sami zatražiti te 4 lekcije. Ili naravno možete kliknuti na vezu koju smo dali u opisu ispod. I nadamo se da ćete uživati u onome što pravimo ovdje u sutrašnji svet.
Zaista želimo da vam pomognemo da razumete svoj svet kroz stranice vaše Biblije. Ako ste uživali, nadamo se da ćete razmisliti da kliknete na pretplati se. A ako želite da budete obavešteni kada nešto izađe, samo kliknite na to zvono. Hvala puno.